Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mari kita makan mi selobor. Hari ni mi selobor kita makan. Ui. Ini di dalam ni ada selobor atau sawi air, ada ayam, ada toge, ada bermacam-macam resipi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nyam 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 nyam. Sedap. Ini betul-betul mi selobor nama ni. Sesuai lah. Namanya selobor. Besar bawah pasal. Yup.